Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad as-sadiqil masduqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Setajah para hadirin, para undangan, sesangat badan kaula amul jiaki bil akhas yang kita muliakan bersama Fadilatul Mukarram Kiai Haji Bustami Bazzar, sesangat abdi amul jiaki selain semulja Al Mukarram Kiai Haji Fauzi Zabadri juga sangat abdi amul jiaki bantantona serta para alim ulama, para masyayikh nyon seporah menabi tak kuang nyebut dak sedajan abdi sangat amul jiaki, para sepo, para tokoh dan pemuka masyarakat, utamaipun sesepoti sabestas tiaja perangkat tantona tretan semukumpul dan kaula ban pancenan setiaja Pak Hamidi, Bu Hamidi, Pak Sus, Bu Sus, setiaja majelis keluarga besar keadaan tempat sesangat badan kaula amul jiaki, para tretan kaum muslimin, muslimat, mustamiin, mustamiat, sesangat abdian amul jiaki. Alhamdulillah. Tak peka pujian ban syukur selalu ke atur da ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Tak peka pujian salawat ban salam malar mantar selalu melimpah ruah da keharibaan junjungan kita bersama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta setiaja para keluarga, para sahabat, para umat dan pengikut sampai hari kiamat. Ngereng iya wal pematur keadaan tok langkong timen dan kaula ban para ajunan setaja pada ngarep, pada aniat ban pada nyoon da keajunan epon Allah Subhanahu wa taala malar mantar setaja banan ibadah pemausan, ibadah ban kebagusan siampun kompak kita laksanakan bersama jadi amal ibadah sesampurna iterema sareng Allah Subhanahu wa taala jadi jalan-jalan kecembaran, jadi jalan-jalan keselamatan, jadi sabab-sabab ketengkian pangkat dan kepungaan dak setaja para almarhumin. Saya niat sareng tan kula ban panjenengan dari para alim ulama, para masyayikh, para guru, para bengesepo bala ban tetangga utamaipun saya niat sareng sahibul bait sekeluarga kadin tempat almarhumah Natri binti Asmadin dan setaja keluarga epon setaja malar manter pecempara kopura petengkia pangkat etrema amal ibadana selain sekeseput malar manter tutup ban sepora sarang Allah amin Allahumma. Dan kecukan dan kaula ban panjenengan setaja senak potoan sakit kada umur odik dengan atas tunya kenging barokah pepangkian pelengkian esat mangken tak peka bimbingan petunjuk kekuatan dan kesabaran mauna ban pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala selamatan kula ban panjenengan odik dengan atas tunya ban manami ampun dapat dak cancina dan kula ban panjenengan kotu peleman aca habis dak ke Allah Subhanahu wa taala malar manter setajana tak seta kecuali edem paling fokus setengka, paling fokus akhlak, paling fokus amal, paling fokus waktu, paling fokus tempat dan kula ban panjenengan senak potoan set ilm kebadan husnul khatimah amin Allahumma. Para tretan sangat badan kaula amul jiakin kelaban secara langsung pemator tahun yang semator masyarakat matura ke ento pecepat sarang para bangasepo pecepat sarang para ulama kaangkuy alaksanaakin perkara-perkara siya sampung dak para almarhum
Mulai pasetan, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, ahol tahun. Bahkan masyarakat Madura, iatur sarang para bangga sepo mulai lamba. Abangun compo, Fatihah di almarhum. Sunnat nyunnat na foto, Fatihah di almarhum. Selamatan antara ke Mekah, ngoncang pala tetangga, buka Fatihah di almarhum. Tutup Fatihah di para almarhum. Molot, selamat compo, selamat tuku, selamat pekarangan. Setaja kento urusan asampung di orang sete. Tak maturah man keiman pelosok pen malam Jumat. Setaja pada maca ya. Yes. Kerem dak para almarhum. Tak maturah pesantren-pesantren pen malam Jumat. Asrakaran, atahlil. Kerem dak para almarhum. Badan apa? Tak matur kadang sebagian tretan matur arba ban bulan sepereng du pereng ekerem dak para ulama, sepereng du pereng ekerem dak para ustad, arbain majadi, arbain embah, arbain pala tetangga ban semacam. Bada penapa kentok nyereng ilmu ban papareng oneng dari para bangga sepo situng reng odi kentok biasa na kelopain de orang ma lupa. Makanya banyak urusan-urusan saya sampung dak para almarhum. Kelanon seporana para tretan saat badan kaul amul jakin. Tak kapi masyarakat bisa ngaholen sebuari akat saat makin. Tak kapi masyarakat matura sempat atahlil dak bara bangga sepon kadang sepora. Mentepak ke selopot pak abid Malaysia, abid Jakarta, abid eman ke iman san preman ke matura. Entar dak kubur emak, campur kubur emak. Di mak kubur emak kaki ku pahala tahu gua apa. Campur. Allahumma sholli ala Muhammad. Dari kalian tok para tretan saat badan kaulamul jakin, iatur sarang syariat dan kulaban pancengan pakon sekut nyerem Fatihah, nyerem wirid, nyerem sedekah, rebba ban selamatan setaja aisyah khususan dak para almarhum. Kelak ya ada kerja khususan di Kefauzi. Seran saya sebut ni. Kainto ilmu datan kulaban pancan. Gilanon panapa tak merang kabar pancan. Pak. Allah ni kan di malaikat tugas bi Allah nang setiap kuburan. Kanjeng Nabi ada bulillahi malakun muwakkalun bil maqabir. Allah Subhanahu wa taala andi petugas situng malaikat nang kuburan. Taman kakaman ni nang kuburan siang malam. Nah petugasnya faida dafanul mayyit wa suwiya alaih summa ta'awwalu liyansarifu qabada qabdatan min turabil qabri wa ramahum ala akfiyatihim wa qal. Dabuna kajeng Nabi mun bada masyarakat mendem mayit nang kuburan lastari mendem mayit lakarep kubar kapi keluar dari pekuburan malaikat ni kemuntut tanah kuburan tanah nama mayit saya pendem. Tambuk dah aku lebih sampian. Sambur dah aku lebih sampian. Karena bi ulama ada buakin. Setiap orang sehingga termayit dah kuburan mesti tepain arbus tambung malaikat ni kan ang budin lek era. Tambuk bi abu ku lebih sampian di malaikat sehingga termayit. Ada bu malaikat kento epoko ya Yohanes irji'u ila dunyakum warji'u ila bai'ikum wa syira'ikum ansakumullah mayyitakum. Manusia le mole kake karoman kapia mole katukuna basibo bi pesena basibo bi tunyana basibo bi jual belina bi tani na ban semacam le mole ansakumullah mayyitakum mantar kelupan kida ka mayyit sa ipendo. Allahumma salli ala Muhammad. Itu akib malaikat mantar kelupan engki taking polan amma kita ipendo maportapor senangis. Emak kita ada patok petok nak potong lah kerja kapia kelan. Kalau pain gula bisa. Tarang polana majid kita ibendem rang bini apor tapor. Engkau tak laki apa oleh, engkau tak laki apa oleh. Mari aidah bakalan po. Allahumma salli ala Muhammad. Apa? Dak ke majid rang sepo kula bi sampean. Puluhan tahun ngerabat kula bi sampean. Mulai ki baji rabat sampai raja.
Si genteng ring sepo kula bi sampean, si soki ring sepo kula bi sampean. Mati oleh setahun, ada kelampin Eropa tak ada. Kelampin emak tak ada, kucana tak ada, sandal tak ada. Kajeng Nabi sampai ada bu, fakannahu laysa minhum, walaysu min. Cenga-cenga mayit selamat dia. Tak toman odi compok kula bi sampean tak toman polong bi mayit. Kalau pain sareng Allah Subhanahu wa taala. Makanya datang agama Islam, datang para ulama ngatur pan berempan rempek dak kula bi sampean ma ban minggu malam Jumat ngeremen Fatihah. Ban selamatan nyempatakin sedekah dak para almarhum. Nika saya maksud para pusat badan kaula amun yakin. Nika saya pertama. Coba kajeng Nabi lamba. Tak ngeneng ngetelak kuburan Pak mesti molar. Coba para sahabat na Utsman masyhur ka ento ben lebat kuburan molar sampai jengguk ben berdesi ento becah. Sayyidina Ali teman peleman dari perang sareng pasukan lebat kuburan kona Sayyidina Ali ngetelak kuburan loncak di jare nama. Atanya ada pasukan, tang pasukan, kuburan apa dina? Ada oning malaikat, ada oning para sahabat. Kalau pain Sayyidina Ali, kentok mulai lambak kuburan kona tak oning pasiran si kubur lagi. Kuburan kona tak ada nyaman. Sayyidina Ali pas acereng dak kuburan itu. Ya ahlal kubur, ma akhbarukum fatukhbiruna. Reng kuburan dak ram maka perkake lambak. Setia kakek dati apa kemas ganteng kemas ratin apa letak rempak pepena kemas soki lamba apa pakun soki san pada ibabatana kemas jago lamba si angko orang tak tetakapi apa sanda pada kuburan tak pulung tabu nika Sayyidina Ali ama kana al-lail wan naharu alaikum sawa. Apa letak pada dak kakek setisan dapat ibabatana ada piten siang ben malam petang seterus. Kam maka kereng kuburan sesoki segentang semua. Cak saking bisa salang kirim kabar dia, enga apa kabar kakek? Amma akhbaruna mun kabar engkau kapi seodi nang tunya fa in azwajakum qad tazawwajat wa amwalakum qad qusimat wa buyutakum qad sukinat. Reng kuburan Roma nakahake si bangun apuluan tahun lamba laikan nangin di orang lain kanangin sera pak kan nangin manto singan si bangun di kula bi sampean apuluan tahun wa amma amwalukum faqad qusimat tunya nakahake si bang tabang apuluan tahun man ka kaman dabun sina Ali karepu sera si arepu bani tetangga nak foto na setretanan patang kata wa amma azwajukum faqad tazawwajat reng ke laki nang kuburan reng nek bini nang kuburan laki na kaki abine pole bini na kaki ala ke po fa baka wa abka sina Ali pah molar pas sampai setuju pasukan molar ka ani ka sahabat lamba kajeng Nabi teman erang tengah malam Siti Aisyah nyari kajeng Nabi takar keluar tasan dalan sare dak ke tetangga nah badekan makajeng Nabi bangki kay ma bangki tengah kuburan ketibi adua ada ka Allah sambil molar ani ke kajeng Nabi ban sahabat kajeng Nabi sampai adabu ma nazartu ila manzarin qad illa wal qabru afdhu min engkau tak tahu mana ciling pemandangan nang tunyaria kecuali kuburan sepaling merengis kuburan pak sempit ketibi ada norok ada ngater. Pertama seikakan olah mata na mayit. Pertama sebetul dari badan kula bi sampean tabuk kadin tok para tretan sat badan kaula amun yakin. Kecuali orang si aja kesareng Allah malar mantar kula bi sampean pada selamat. Amin. Allahumma. Oh, nega pertama reng odik biasa kalau pain dak kering mate. Mangkana banyak sareng para bangsa sepo tahlilan, ahwalan, selamatan. Setu aja sampung dak para almarhum. Tung. Nomor 2, napa pak? Reng mati tak toman kelop pendek orang si odi. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang sak. Kula letak apa tak orang si mati mabuk. Kula letak apa tak orang si mati nyawer nang orkes. Kula letak apa tak ada orang si mati ataruan.
Mabuduk pese sampai mati tak tobat. Kaisa aring cereng ben siang ben malam ngolok nak foto na, ngolok keluarga na, ngolok laki na, ngolok bini. Kula ben ta orang si mati Islam. Si mati selamat. Bahkan si ulama sekali. Saya khuna khulil. Sunan Ampel. Wali Songo. Oneng sampean. Ben siang ben malam nyebut reng odik. Ngak koreng si odik. Dek kena foto na. Dek keluarga na si tinggal ban semacam. Sebut siang malam. Bi orang si selamat. Napa boleh orang si celaka. Napa boleh orang si lon kelon bi olar ng kopuran. Napa boleh orang si alamak marda ng kopuran. Napa boleh orang si esot cin bi malaikat kopuran. Napa boleh orang si kuring bi malaikat ng kopuran. Aring cereng siang malam ngolok bini na laki na. Nak foto na ban semacam. Bahkan si selamat pak. Coba. Kajeng Nabi ada orang mukmin mon selamat nang kopuran. Datengin malaikat mungkar nakir kento ajawab kalaban lancar. Periksanin bi malaikat mungkar nakir, man rabbuk, wa man nabiyuk, wa ma dinuk, wa ma i'tiqaduk, wa ma imamuk, wa man ikhwanuk, wa ma qiblatuk, wa ma faridatuk, wa man alladhi mutta alaih. Siapa pangeran kake mayit? Siapa nabi na kake? Apa fardo na kake? Apa kitab kake? Siapa treta na kake? Dimma kiblat kake? Ban kake odi mate atas dasar apa? Tak usah afalaki pak. Bagus ibadah di Allah, bagus akhlak pada manusia. Insya Allah pelancar sarang Allah. Amin. Allahumma. Mayit seselamat ajawab. Malaikat pangeran tan kula Allah. Nabi tan kula Muhammad, kitab tan kula Al-Quran, fardo tan kula bajang lemak bakto, kiblat tan kula Ka'bah sebagai Mekah, tretan tan kula reng Islam laki bandeng Islam bini, tan kula mati ban odi atas dasar la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Pon, sampun selamat mayit kadin tok sukses. Ajawab pertanyaan malaikat mungkar nakir. Maka jabuna kajeng Nabi peluas tempat ini kapa. Anika banian ng babatana si kinto ni. Mayit si bendem babatana kito masuk alam dunya pak. Saking ekorok pakundu meter. Tapi ng alam lain, alam barzakh, mayit si selamat kinto kandang pelebar sarang Allah. Sepelancenga socan. Sepelancenga ngetelang mata kinto. Keada kebudi ke kanan ke kacan pelebar. Lama dari swarga. Bukain labang ban jendela dari swarga. Kirim baur om dari swarga siang malam. Kirim deeran enoman seman nyaman dari swarga siang malam. Bi malaikat mungkar nakir pahay koca. Mayit kakireng Islam ahli ibadah. Kakek selamat kakek nang dinna ya. Penyaman pada bi mantan anyar. Kakek tak oleh ajalinan sampai hari kiamat. Allahumma sholli ala Muhammad. Mayit seselamat kentok tak kerja. Jabuna kajeng Nabi. San laoneng sampai kiamat tapang kibi nak potong. Sampai kiamat tapang kibi keluarga pala tetangkana. Pan malam pan siang mayit seselamat ulama reng wali pujuk suban langit siang malam adua. Napa doang? Ya Rab aqimis sa'ah li arji'a ila mali wa ahli wa auladi. Ya Allah tulian kiamat pangeran, percepat kiamat pangeran. Keng tampan kerong dak kena foto, tampan kerong dak keluarga, tampan kerong dak bala kanca tetangga, tampan kerong ke bini, bini na ala kepo. Allahumma salli ala Muhammad. Siang malam laki na olok-olok yan. Sampai kiamat tam. Kamatang anak sing rabatin engko, sing magsakolang ko, sing mangkat ke Malaysia engko, Roma sa ikan nangin, tangpes sa iyang koy, matangin ang fatiha kang ko, sa kacap, dukacap, nagkadabon din sa poko labi sa kam matang kanca lamba ng kampong, si Abela ng kampong tapang andi mas ala lamba, singko, engko san mati tang kanca, mitangin ang sadaka sa ebudo ebo. Nekas sa ikatuwat sa ikacereng, sarang mayit para almarhum si Toman Apolong bi kula bi sampian makangireng debat tahlilan pamahusan esat mangkin setaja para almarhum keluarga pala tetangga ban kanca kula bi sampian para guru para masyayikh pecembara kopura amin Allahumma on ne kasi merdua
Reng odi kelopen kering mate ingat melolo kering odi. On mangkana si nomor telo kulangan jurakin kepanjang. Tore Pak. Mulai mangken kula bi sampean tak kapi bisa laksanakin sebu hari pada bi Pak Hamidi, Bu Hamidi, Pak Sus, Bu Sus. Tak kapi sempat tak kapi kelar andi biaya. Tore kula bi sampean mulai mangken benar ekotu awirit, benar ekotu doa, benar ekotu ngirim tikar dak para almarhum. Pon napaan Pak saya bacaan di kebanyak ngalak tikir dek pandek ngalak bacaan dek pandek keng benar yakin tore mulai mangken pas baca mangken ni kau lain bireng soko benar habis dek bustomi mentawiritan baca benar ternyata keng teroso bijak nyari nggak teroso kikapi manter sokia dunia akhirat amin Allahumma. Bon tanah bapak cabis dah para ulama minta wiritan sampian minta tikir tai pangki kayak mesti cucu pak bada orang pesoki bi Allah san maca istighfar bada orang saya pesoki bi Allah san lazim istiqamah maca salawat bada orang saya pesoki petaka hajat bi Allah san maca Quran pada bi tambah wiritan kentok tai pangki cucu dak pil sabarna napa cucu dak jamu semerak napa tai pangki. Dore aku lebih sampean benar awirit atiker makle dadi orang soki tempeng ngeco tempeng korupsi tempeng kalngakalan pesse na pala tatangka tempeng mabuduk pesse para bu nyenta wiritan da ulama madandi rezeki si halal se barokah se dadi kebagusan dunia akhirat namong kula semakin mas tore benar sempatakin awirit atiker kerem de para almar. Napaan saya baca Pak? Ni kebanyak muni bitong. Maka selekor kula andi. Bitong akapi Pak. Sampai labu ka kentok sampai maghrib kula mulai ka ada. On kula beri atalok bisaos Pak. Ngkimon korang onceng boleh Pak. Allahumma salli ala Muhammad. Napaan sepenting baca bi kula bi sampean benar. Tahu saban bakto Pak. Tahu saban mari bajang. Sehari sekalian. Tung, pertama surat Fatih. Gelak kerja Fatihah bikin fauzi saya baca. Allahumma salli ala Muhammad. Ni ilmu dak kula bisa penting surat Fatihah. Kirim dak para almarhum. Saya ngaji entengakin Fatihah. Surat Fatihah ning petong kecap tapi sedojo makna Al-Qur'an berenang Fatihah. Lanon tung situng surat sepetoran khusus umat Muhammad. Sebagian surat sepetoran khusus umat Muhammad. Pada malaikat ada habis dia kajeng Nabi ada Bu Muhammad pancena iparingan surat Fatihah sareng Allah situng surat dan sitak toman ibaki dak Nabi selamba tak toman iparingakin dak umat selamba bahkan Nabi Khidir dan Nabi Ilyas anan teh Fatihah ni ke 4000 tahun Pak. 4000 tahun. Lamba sebelum berkajeng Nabi Muhammad, Nabi Khidir dan Nabi Ilyas kentok minta dak pengiran. Ya Allah, ngeding kabar Nabi Muhammad dan umat terakhir pagi paling surat Fatihah sepaling mulj sareng ajunan. Terus ajar surat Fatihah pengiran. Ya Allah tak ibriin Pak. Tak bisa Khidir, tak bisa Ilyas. Tilka dakhiratun iddakhartuha li Muhammadin wa ummati. Ajia ya Rabbi sengkok tak oleh petoron, tak oleh bagi kecuali dak Muhammad dan umat Muhammad. Kakeh montro tahu Fatihah, patunya pok dak Muhammad. Korang 4000 tahun sudah. Nabi Khidir dan Nabi Ilyas doa ya Allah ya Allah terus lanceng umur dak ada macara Nabi. Bi Allah tepak ikotoin Pak. Tepak seiparingi kabar, paringi one. Khidir sare ya. Nang tunya dia pada songai ikut cak maul haya. Siapa senginom nang songai dia bingkoi pelancang umur mati leki para kiamat. Nang tunya kentok pada songai Pak. Antaran dua alam nang tunya ni ke pada dua. Pada alam seikatela, pada alam tak ikatela. Alam seikatela, alam manusia bah. Ini kah? Kula bi sampean semangkit. Pada nang tunya kentok itunya juga. Alam Ya'juj Ma'juj. Sera Ya'juj Ma'juj makhluk sebekal keluar bi Allah paki para kiamat. Tahan bi Allah situngkan dengan
sampai semakin ada orang yang dak tempat kento kecuali para aulia orang wali. Dabun Imam As-Sawi yang kata apa? Ya'juj ma'juj kento bani manusia, bani jin, makhluk Allah. Tahan bi Allah bakal keluar pagi san para kiamat. Baru se koros, baru se lempo, baru se lancang, baru se tengki, baru se panda, baru se rajaan cetak, baru se rajaan batan, baru se rajaan koping. Montedu ngapukok ada koping. Engkau Ya'juj ma'juj. Pagi para kiamat bakal keluar bi Allah. Nah, pada aku ngakan kapungkan banginom aing itunya nih. Ada lah. Pagi manusia san para kiamat akabai tanah, akabai romai lum tanah. Takut ikakan Ya'juj ma'juj. Nang Irak bersongai lanceng lebar pak. Nyaman songai Tobaria. Lanceng berempas 140 kilo. Acam pobi tasik kan. 140 kilo kira Matura. Matura di Bun Timur sampai ke Bun Barat. Lebar pada Bik Suramadu. Coba Matura lebar. Kajeng Nabi adabu pakai nare kiamat songai Tobaria kento. Ayenom bi Ya'juj ma'juj. Rombongan sepertama ngenom, rombongan sediburi tak melo kain. 140 kilometer songai ini pada kapi. Ini ke Ya'juj ma'juj. Pon. Nang antaran alam dua kentok bersongai saya kocak maul haya. Sengenom kentok lancang umur sampai nyapo para kiamat baru mati. Nabi Khidir ben Nabi Ilyas ngenom aing kadin. Mangkana yang sokoba na mentro lancang umur ang kisah hari songai ini gawa. Mati lagi para kiamat. Para tretan sangat batan kaulamul jakin. Mangkana bi ulama itu buakin empat nabi odi sampai semangkin. Dua elange, dua epume. Saya rasa elange Nabi Isa ben Nabi Idris. Pekatas sarang Allah Subhanahu wa taala tak sete sampai sebagian. Nabi Isa bekal toran leki san para kiamat agabung de umat Muhammad matiin Dajjal. Nabi Isa senumpek Dajjal kan. Sedua epume serang Nabi Khidir ben Nabi Ilyas nikah. Nabi simenta Fatihah gadin to nginom aing songai maul haya. Pon para busat badan kaul amul jakin Nabi Khidir Nabi Ilyas kentok setahun sekalian apangkin Mekah pak. Ini ke para hajian leki wukuf takal sanga sebelum sehari sebelum telasan Nabi Khidir dan Nabi Ilyas haji setahun sekalian. Apolong dua kentok nang Arfa. Tapi tak kira tetemu kecuali orang si mulji. Tak kira ngetela ba Nabi Khidir kecuali para aulia wali na pangeran. Pon para busat badan kaul amul jakin Nabi Khidir, Nabi Ilyas, sanlanya po zaman kajeng Nabi, ajar Fatihah. Nabi Muhammad, keng tero ajar Fatihah. Ya ajarin bigyan Nabi sedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Sampai ke budi. San merang surat Fatihah, asokor Nabi Ilyas dan Nabi Khidir. Ya Allah, sampurna nikmat pangeran. Oneng Fatihah umat Muhammad. Nyon mati. Ibu tahun na nanti Fatihah. San macam Fatihah sekalian. Nyon mati. Ini ke Nabi Khidir dan Nabi Ilyas. Tapi kajeng Nabi ilang-ilang. Tak bisa mati kaki sedua. Khidir dan Ilyas. Kaki tak bisa mati kecuali leki para kiamat. Khidir kaki nanang etase. Ilyas kaki nanang alas. Dabun kajeng Nabi. Setengah riwayat terbalik pak. Ilyas kaki nanang etase. Khidir kaki nanang las alas. Engkau motorah kusba kusatang umat liwalin tang umat tua akin maulamang tang umat tua akin entaren tang liwali entaren dabun kajeng Nabi wali tang umat maulamang tang umat entaren mangkan dabun para ulama termasuk karomana walina umat Muhammad apang kisarang Nabi siapang kipi Nabi Khidir kadin to musti mati Islam. Mun mati ada sakit rak para, ada lapar rak para, ada arjang rak para, ada sakit bentakok rak para. Tade. Padahal kajeng Nabi adabu manusia paling takok para mati, paling sakit para mati, paling lapar para mati, paling arjang orang para mati. Kecuali orang siapang kisar Nabi Khidir. Dabun para ulama orang setoman apangki Nabi Khidir musti mati Islam
ada sakit, ada takut, ada lapar, ada arjang, bahkan tapang ete buknya ban kento paling seneng ete peng apuluan tahun odik nang tunya. Terus apang kia na pihidir pak? Kering wali biasan siapang kia. Oh, ni kebanyak syarat tu. Terus apang kia na pihidir. Namong sepaling penting syarat situ. Kenapa? Sampian kotu beci aciling emas, mon bisa, mon ketela emas ngota pak. Bisa pak? Dah ni kacang bini an. Allah musuh. Sampian mon ketela emas nguap ngota nguncak. Ni kesampian laki malam yang terip na pihidir. Benih tahun le andi emas jatoren andi PC keng cek masuk ke ate nama ate setai se PC ate setai se emas mesti kalau lain na pihidir sampian mo deting na pihidir sampian lebih soki ete peng manusia se andi emas satunya sampian kuryente na pihidir lebih soki ete peng manusia se andi mobil andi PC satunya guys. Tak bisa yang tren na pihidir kecuali orang yang setengki pangkat. Bawon na pihidir ngambak Fatihah pa ibu tahun. Mangkan reng sokobana maca Fatihah gratis. Cak dan badan maca Fatihah. Ain berang kentang nama daldin lagi pak. Allahumma salli ala Muhammad. Orang sampean maca Fatihah kentok pit sampitan bi Allah. Tak ada Quran ngani ke tak ada pak kecuali Fatihah. Orang macam Fatihah sampitin bi Allah. Qasamtus salata baini wa bain abdi qismain. Fanisfu li wa nisfuha li abdi. Angko atuum Fatihah dua tu uman tabun Allah. Separuh natang andi, separuh anding orang semacam Fatihah. Mun bada orang macam Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allah tabu. Moci kasengko kaki orang semacam Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Mulji akidah sengkok kaki orang semacam Fatihah. Maliki yaumiddin ngaku-ngakin ka sengkok kaki orang semacam Fatihah. Dapat da iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, malolo da ajunan tan kula nyempe. Ya Allah, malolo da ajunan tan kula nyontolo. Allah ada bu. Lah, ada tang urusan bi urusan kakek orang semacam Fatihah. Ayo, minta apa kakek ke sengkok? Allahumma salli ala Muhammad. Orang semacam Fatihah ada pak ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tang-tang bi Allah minta apa pak? Hadza baini wa bain abdi wa li abdi ma sa'al. Tabun Allah Subhanahu wa taala minta apa? Maka nabi ulama itu buakin mon maca Fatihah dapat bener maus Fatihah dapat ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in akertak. Napa hajat sampean? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, otang sebelum kolek pangeran. Seumpama Pak. Cak gelak. Ki makin tak seumpama sing ngocak lah kalau dak nikah aku. Malar manter pada keserah otang tunya akhirat. Amin Allahumma. Oh, nek Fatihah. Petok mari bajang ketajem kertek pak. Fatihah kentok petok ayat petong kecap mani baca petong kali mari bajang sampean tanya yang kertek apa mesti petek kabeh. Akretek teroroma pagampang andi rom. Akretek tero mobil pagampang andi mobil. Qol istiqomah petok mari sopu petok mari duhur petong kali mari asar mari maghrib mari isya Fatihah. Kiking apa jang pak pakai baca Fatihah nama lore tapor kelap lagi sampean. Fatihah petok kata kehajat. Pon selekor mari maghrib cak bentan pak. Sampean menandi perkara ruwet ada sebisa nolong. Kelebon tak bisa nolong, DPR tak bisa nolong, polisi tak bisa nolong, kiai ustad tak bisa nolong. Minta tolong ke saya sampean. Nanti coba di ujian di kampung raja tak ada sebisa nolong. Minta tolong dari Allah. Fatihah selekor mari maghrib. Jabentan dari ada sampai akhir. Ban iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in keretak dari Allah. Ya Allah, andi musibah tak ada sebisa nolong namung ajunan pangeran. Niki ketembus perkara-perkara sesulit. Selekor Fatihah mari maghrib. Jabentan dari awal sampai akhir untuk coba ban musibah sejarah. Pak Polotong kol 10 kol 11 malam mari esak malam ni.
47 Fatihah. Pun wirid ku gangku sampai kol 10, kol 11. Para tengah malam. Kerja jatuhnya akhirat. Pun malam lagi bisa sampai 47 Fatihah. Nak foto toro oca, keluarga kompak, tetangga ngormat kapi kesampian. 47. Ini ke Fatihah. Pun tore abadi dak rempak pertama. Fatihah sekalian kerem dak para almar. Benar sekalian. Pun mari baca Fatihah pas doa ada Allah. Tak usah cak Arab tente ke fausi sabadri kala cak mutura kapi. Allah ngerti dak cak mutura. Mari baca Fatihah sekalian. Doa sampean ya Allah. Mau Fatihah pangeran. Kencer pada paakin dak setaj almarhum keluarga, bala, tetangga, kancah, reng Islam laki, reng Islam bi. Sekalian. Tak usah baca masjid, kalau pen baca masjid, engai jalan, baca jalan mah. Kalau pen macam ngelanggar kelak mari sepu, engai sabar, baca sabar, sepenting badan tak najis. Sekalian para bukiram dak para almarhum. Pon ni ke sepertama. Pecepet bisaos, si merdua napa? Kalau istighfar cik lancang ki Fauzi. Bener ni apa? Karena istighfar termasuk zikir paling afdal ekerem dak para almarhum. Napa istighfar? Astagfirullah. Pon cak lancang. Kalau ki Fauzi cik lancang, kalau cik benyang. Pon, kula bi sampean benar ngalak sepandak telok be pak. Cak beda ngocak ki, kula bisa ki ayah selancang, bisa istighfar 100 kirim di almarhum. Benar. Astaghfirullahal azim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum arrahmanir rahim. Badi'as samawati wal ardi ma bainahuma min jami'i jurmi wa israfi ala nafsi wa atubu ilaih. Sebu. Benar. Pon, kay nampa pak sampean ngirim istighfar ceng lancang nyak benyak seminggu, prei setahun. Pon, kula masana telok. Jajang lancang, astagfirullah. Cukup. Kula bisa 6 kay, pon, makin nyorot ke telok boleh sampean lagi. Telok saos, istiqomah, kon istiqomah saban Mari Fatihah sekalian, embun istighfar telok. Astagfirullah. Ya Allah, macam Fatihah ban istighfar telokan pengen. Kencer pada Pak Akin dak setaj almarhum keluarga bala tetangga kancah reng Islam laki reng Islam pun. Napa fungsi istighfar imam Tawus periksanan bi potran ya walidi ma afdalu ma yuhda lil mayyit ba'da mauti aba tikir panapa sa paling afdal ekerem de almarhum sa konsepte Imam Tawus aja sekecap al istighfar Napa fungsi istighfar dak para almarhum matengkih derajat. Oneng sampean tingkat orang mati kentok nang alam kubur 6.106 tingkat. Tiap tingkat tingkina pada bumi ban langit dukale Pak. Dukale na bumi ban langit ni tiap tingkat 6.000 tingkat ke atas. Kula bi sampean untuk matengki derajat tingkat para almarhum yang sepuh dan semacam lebat tikir napa Kanjeng Nabi ada wa innal 'abda la turfa'u darajatuhu fil jannah bi istighfari waladi. Kadang situng manusia petengki derajat bi Allah, romane petengki, istanane petengki nang akhirat bi istighfari waladi sebab nak foto na sing ngirim Kalau istighfar menerima, mak ko lebih sampean. Tolo tingkat ke atas. Allahumma sholli ala Muhammad. Neka semerdua, pon semertelok napa? La ilaha illallah. Neka. Telok neka kelak sebanyak yang mawas bike Fauzi kelak. Sebanyak Fatihah, selancang istighfar, semertelok la ilaha illallah. Nikah telok wiridan telok tikir sepaling penting ikiram dak para almarhum. Kelak nang tahlil ya ada sebanyak istighfar, selancang la ilaha illallah, sebanyak Fatihah. Mangkat telok kentok ilmu dak kula bi sampean. Paling bagus sebarang wiridan tikir sekiram dak para almarhum. Pon, na paparlon la ilaha illallah mabunga apa? Ngabunga para almarhum.
Kilanon. Reng mate kento ruwat kapi. Urusan ruwat kento ada si kafir, si Islam, si selamat, si tak selamat, setelah jarang mate pada ruwat. Anapa? Karena mate kento apesa sarang keluar. Urusan apesa bi anak, urusan apesa bi bini. Napa boleh si mate kafir, napa boleh si mate fasik, napa boleh si mate munafik, si mate Islam, mate ibadah pakun ruwat. Apesa bi anak. Orang mate kento gelanon. Tapang kipo le bi anak kecuali paki kiamat. Tapang kipo le bi laki bi bini kecuali kiamat. Coba semakin seumpama mate kento gemperan. Taruh saya dalam apa? Gelanon. Sampai tepat tak siap badai sabar. Badai sabar ke TV. Pada datang polisi 30 bis. Bani sebis 30 bis. Nakuk senjata kapi. Entar kesampian kaki setia kau tunoro. Rombongan polisi dek Malaysia. Tak oleh asalin kelampin. Tak oleh nyambi pese. Tak oleh Ahmed dek keluarga. Langsung iki badai sabar pak. Bi duk landung. Bi nak celana ni sabar. Tak oleh asalin. Langsung kiba polisi 30 bis ngawal sampian. Bakuar buat apa? Mati lebihan juga itu. Mati lebihan juga itu. Tak oleh Ahmed kereng tua. Tak oleh Ahmed kata tangke. Belum siap. Kadang tedung, kadang tojuk, kadang isabar, kadang mobil, kadang jalan. Kadang kita ngangkat. Kadang kita atem mobil anak. Kadang kita atem mobil abin. Kadang kita adik parlo kereng tua kita ada pak. Lama teka ada. Tek ekonin sampian. Kau tu pindah di alam dunia tanpa kipo lebih keluarga kecuali kiamat. Tak ruwet ada. Maka si ulama ruwet menurusan pak. Nang kitab itu oleh para ulama al-mu'min wal kafir fihi ala haddin sawa. Urusan ruwet apa sabi keluarga si mukmin dan si kafir yang mati pada ruwet kapi. Kena para pusat badan kau amul jakin untuk mesenang reng mate. Sarang ulama, sarang kajeng nabi pakon kerem la ilaha illa. Sore tambahin telo aki. Fatihah sekalian, istighfar telo, la ilaha illallah telo, la ilaha illallah, la ilaha. Ya Allah, mau Fatihah sekalian, istighfar telo, la ilaha illallah telo. Wala bada kencer, bada pakin dak setuj almarhum keluarga, bala tatangka kancah reng Islam laki reng Islam bi eka benar sekalian benepan bakto benepan malipajang sekalian para asaran ayato ren jaga asaran ki laku yang siap sekalian cek coba kajeng Nabi adabu balagani an Jibril anna la ilaha illallah unsul li ahli al-qubur fi quburihim kok ngiding kabar di malaikat Jibril la ilaha illallah engki sekerem da para almarhum bekal tete kesenangan tak ke peka ila yaum yub'atsun dabun kajeng Nabi sampai kiamat. Anapa almarhum reng mate mek seneng ekerem la ilaha illallah. Karena kencer la ilaha illallah lebih banyak ente peng langit ban esen, lebih banyak ente peng bumi ban esen. Kajeng Nabi ada bu cek saking langit ban esen apa popolong bisa bulan, bintang, matahari, malaikat petong langit. Alam atas, alam malaikat, Sidratul Muntaha, punya emas, punya intan, punya kabungkan di atas pak, alam malaikat, kepolong kapi bisa kan, dunia ban sesten kepolong, tase, songai, kabungkan, emas, pese, mobil, Roma, kelampi, kepolong kapi setunya, tangi, banyakan la ilaha illallah. Karena para bu yang sepon sampai, ekirim la ilaha illallah sekecap. Sekalian, dia lebih bunga etempeng, beri emas satunya. Lebih bunga etempeng, beri mobil satunya. Maka ngereng, kau lebih sampean, setoman ajen tidak yang sepo tak tepain pak. Ajen jika yang sepo mak, bu, kakek kebiakin Roma bisengko, kita kebiakin Roma lah mati ada. Mak, kakek melaki mobil bisengko mak, kita melaki mobil lah mati ada. Tore, tepus la ilaha illallah. La ilaha illallah sekerem ku lebih sampan benar dak kereng sepo lebih bunga etempeng ebrin Roma satunya ebrin mobil satunya para bu telo bacaan ka dinto cek kelopen benar Fatihah istighfar
la ilaha illallah para tretan sangat baten kaula amun jakin ani kapan berempan perkara separlo yemutin sareng tan kula ban panjenengan terkait aholan si ebuare ban pamausan si ekerem de para almarhum kirana dan kula nyokopakin seka dintok bisaos atas sedaja salalopot kurang langkung pon nyon sepos tidak batasa akhiran sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.